Kia ora koutou e te whānau. Tēnō pai, nau mai, haere mai, hoki mai, ki te wāhanga tuarua o tēnei pūrākau, tēnei kōrero. Anei te wāhanga tuarua, he kaupapa kōrero tēnei, e hāngai ana ki te Maramataka Māori. Nō reira, whakarongo mai, titiro mai, kōrero mai. Ko tēnei te Maramataka Māori. Engari, i tēnei wā, ka huri ki ngā rā o te wiki. Ko ēnei ngā rā o te wiki. Ko tahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu. E whitu ngā rā o te wiki. Arā, ko te rā tapu nei, ko te rā hina, ko te rā tū, ko te rā apa, ko te rā pare, ko te rā mere, ko te rā horoi. Rā horoi, hatarai, rite tonu. Ko ēnei ngā wiki o te kaupeka. Ko tahi, e rua, e toru, e whā. E whā ngā wiki o te kaupeka. Kaupeka, marama, rite tonu. Ko ēnei ngā kaupeka o te tau. O tahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu, e waru, e iwa. Te kau mā tahi, te kau mā rua, ngā kaupeka, ngā marama o te tau. Arā, ko pīpiri, ho ngongoi, here turi kōka. Māhuru, whiringa a nuku, whiringa a rangi. Kia pai. Haki hea. Kohi tātea. Hue tanguru. Pou tū te rangi. Pai ngā whāwhā. Haratua. Ko pipiri. Te kaupeka. Tuatahi. O te tau Mauri. Ko haratua, te whakamutunga. Ko kohi tātia, te kaupeka tuatahi o te tau Pākehā. Ko hakihia, te whakamutunga. Ka pai. Ko ēnei ngā wāhanga o te tau. E whā ngā wāhanga o te tau. He nui ngā kupu ki tēnā o ngā iwi, engari i tēnei rā, ko hōtoke. Hōtoke. Koanga. Koanga. Raumati. Raumati. Ko tahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu, e waru, e iwa, te kau.
te kau, ngā huru, ri te tonu. Ngā huru. Kua taka ngā rau, ngā huruhuru o ngā rākau. Ngā huru. Nō reire te whānau. Koe rā taku kōrero mo tēnei wā, he paku kōrero. A te wā, ka hoki mai koutou. Ka waiata mātou i tētahi waiata kinaki mo tēnei wāhanga te Maramataka Māori. Nō reira e te whānau, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Kia ora koutou e te whānau. As I said there, thanks once again for watching. I hope you got something out of that. Next up will be our waiata kinaki, and the kinaki is to support and consolidate our mahi, our sentence structures, and what we've learned here today. Following that, we will finish off by looking at the 30 days and nights and the lunar phases of te Maramataka Māori. Nō reire te whānau, kia pai tō rā, hei konei rā.